Ndabasuhukije guys, hello everyone. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gupininga video kuri TikTok ikagira views nyinshi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, nguhaye ikaze. Iyo upininga gupininga video ni uburyo bwo gushyira video yawe hafi ya profile kugira ngo umuntu ugiye kureba video yawe kuri profile abe ariyo abona, cyangwa se igihe umuntu agiye mu video yawe iyo video ije iraza mu zambere bituma ibikireba. Iyo video yongera views nyinshi, niho usanga video yagize irenze izindi. Iyo gupininga video guys, iyo wayipininze igira views nyinshi, kandi gupininga video kuri TikTok ntabwo urenza video 3. Twagiye rero, urajya kuri hano handitse profile kuri TikTok yawe, ugere hano, urabona ko ngiye napininze video 3. Iya mbere ngiyi, iya kabiri ngiyi, iya gatatu ngiyi, nizo napininze. Izi nizo urabona ko arizo zifite views nyinshi. Iyi ngiyi ifite views 3,300, ngiyi ikaba ifite 3,000. Gupininga video yagize views nyinshi. Ubwo rero njye ndakore himwe kugira ngo bereke ukuntu bapininga video. Kanze nkoreho iyi, nkoreho iyi. Guys, tujyana akantu ku kandi kugira ngo ubone ko wapininga video. Uko bayikuraho rero nabwo ni ubu, uraza kandi hano kuri promo 3. Tuno turi hano guys, nizere ko turi kujyana akantu ku kandi. Iyi video rero tuzapininga izaba ifite views nyinshi kurenza izindi. Hanyuma uze hano handitse ngo iyi pin. Aha ni igihe warangije gupininga video yawe, ushaka kuyikora, ushaka kugira ngo promoting indi. Ushobora gukora imwe ku yindi kugira ngo izo video zawe zose zigire views. Hanyuma dusubire kuri TikTok yacyo hano uturebe video tugiye kuba twapininga. Urabona ko tuhagarutse. Guys, gupininga video ni uburyo bwiza cyane kandi biroroshye. Uraza hano rero, ufugiye mu video yawe ufite kuri TikTok yawe, urebe video ushaka kuba wapininga. Ikintu haza gukora, uraza ufate video yawe, kandi nanjye ndebe mfata, kandi mfate iyi, mfate ino, mfate iyi. Murabona ko iyi ngiyi niyo nahisemo. None ikintu ubuze gukora, uraza kututamo 3. Guys, iyi video tigucike. Niba hari icyo biragufasha, ntibibagirwe gukora subscribe. Ntabwo ari itegeko kubikora, ariko niba kigufasha gukora subscribe. Hanyuma uze hano handitse ngo pin. Urabona hano handitse save, hano handitse pin. Handitse pin niho urahita ukanda. Nyuma yo kuhakanda, kandi mbashaka agafresh mubona neza hano handitse pin, niho uri buze gukanda. Tayari video yarangije kuhagera. Urabona ko video yarangije kuhabanza ngo pin added. Yarangije kuhagera. Reka tureke yageze mu video. Murabona ko yahageze guys. Ubwo mu minsi mike ira video iraba igize views nyinshi, ishobora no kurenza ziriya zindi zihasanzwe. Guys, nguko niko bapininga video. Niba utayibonye neza, usubiza video inyuma kugira ngo ubashe kubibona neza, kugira ngo video zawe zipromoting zinagire views nyinshi. Nguko niko ugomba kubigenza. Guys, iyi video niba ari kigufashije, ntugende udakora subscribe. Subscribe ni ingenzi. Ngaho rero nguko iyi video reka nzabereka n'uburyo ushobora kugira followers benshi murayibonye. Ngaho rero kora subscribe kugira ngo n'ibindi bice bibashe kukugeraho. Ndabakunda.